Ke kopa re tlo fetela lentsweng la Modimo. O phetle bukeng eno ya Matthew o phetle chapter 28 ya teng. Ebe o tlo go balla ho tloha ka verse 18. Re tlo bala ditaba tsa ho qetela. Mme ditaba tsa ho qetela Basotho ba re ditaba tsa mofu di haelwa lesaka. Batho ba di theologian taba ena ha ba bua ka yona ba ibitsitse thomo e kgolo, e leng yona ntho eo ka Senyesemane ho tweng ke the Great Commission. Ha se thomo fela empa ke thomo e kgolo. Mme haeba hona le thomo e kgolo, ho bolela hore hona le dithomo tse ding tseo re kekeng ra re ke dithomo tse kgolo, e le hore hona le thomo tse ding tse ka tlasa yona. Empa ena ha e behwa sekaleng, ho fungwane e le thomo e fetisang dithomo tsena kaofela. E le hore ho fumane e le yona taba yane ya hore reng ke mantswe ya mofu, ke mantswe a bohlokwa ka ho fetisisa. Mme mantswe a jwalo a hloka ho aelwa lesaka. Empa ka bommadimabe o tla fumana hore mantswe a jwalo batho ba tlodisa mahlo. Ba bang ba qetelle ba bua mantswe ana ba re siki ena e ne se mo fihlile haholo, mme le ditaba tseo a neng a di bua e ne se taba tse utlwahalang. O la ka bona ka nako engwe motho ha kutsi haholo, jwale bukulong ba hae a bua ditaba tse kang ha di utlwahale, le mohlang a buang taba ya bohlokwa batho ba sita ho e kapa hore taba ena e hloka ho elwa hloko. Ke kopa go balle taba eno pele ke bua haholo. Ya ba Jesu o atamela a bua le bona a re, Okay. ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng. Tswela pele mme. E yang ke hona le ruta ditjhaba tsohle, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Mme le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Mme bonang, nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe. Ha ona amen mo. Bibele ya ena amen. Nna ya ka ena le amen. Ha e qetella ditaba tseno, motho a nang ngola Bibele ya Sotho o sile mantswe ano amen. Ene ha o ka thwe amen, o tsebe thapelo e kwetswe. Amen ke lentswe le bolelang ha ho be jwalo. Ditaba tseo re di balang letsatsing la kajeno ke ditaba tse buang ke Morena Jesu. Ditaba tseo Jesu a di buang bona, o di bua le barutuwa ba hae. E ne le matsatsi ka mora hore Morena Jesu a tsohe bafung. Mme ho tsoeng wa hae bafung, ho utlwahetse taba ena barutwa ba bangata ba se bana le pelaelo ka yena. Ba bang ba tsamaya ba ipotsa hore na e hlile ke yena. Ba ne ba ipotsa dipotso hore na letho e hlile ke yena. Ho no bonahala bathong bana ho ena le pelaelo nyana dipelong tsa bona, ba ipotsa hore na ke yena. Ho twe ka letsatsi le leng e itse ha ba ntse ba dutse ba ikwaletse mo ba ikwaletseng teng ba hlorile, ya ba o kena le leboteng mona ho ntse o kwetswe Jesu. E itse ha ba tjhetjhela morao ba re na Morena ke wena, ya ba ho bona tlong le ntshware le tle le utlwa hore ke nna. Ka nako e nngwe ha o ntse o tsamaya le Modimo, ho na le nako tseo Modimo e kang o thokonyana le wena. O bo qetella o ipotsa hore na Modimo na o sa le teng bophelong ba kana. O ikutlwa hore Modimo yena ke a tseba o teng, empa na bophelong ba ka o santsane a le teng. O mo utlwe a le thokonyana. O ba utlwe ka Modimo e ka o mane le ha ke re ke a rapela mona mantswe ya ka ha sa utlwahala pela Modimo. Ati Modimo o tshwanang o ntse a le teng, o na le wena.
barutuwa ba tshwere Jesu ba mo tshwara matswana ga bona a re ebile ke maqeba a ka ntse le yana ntshwareng ba mo tshwere empa ya ba taba yane ya pelaelo e ntse sala e le teng ho bona. Re na le mantswe o morena Jesu a buang mono verse 18 a re ho batho bana ke neilwe matla ohle, o re ke neilwe matla ebile matla ao ha se matla fela empa ke matla ohle. Hona le hore motho a ka fuwa matla empa re ka o nea matla o go laole camera ena fela. Hona le hore motho a ka fuwa matla ga o nea matla a hore o mpo sebetsana le batho ba kenang monyako mane fela. E le hore hona le dintho tseo ka re matla a ka a fella mona, bonna ke fella mona, ha ile ka nqane ha ke sa tleya ho tshelela hona teng. Jale Jesu o hlakisetsa barutuwa o re ke neuwe matla ebile matla ao ha se matla a nang le ho fella, ha se matla a fellang kae kae, empa ke matla a fetang a ba lo feta meolwane yohle. Hobane o re ke matla ohle. Hallelujah. Motho a re ke neuwe matla ohle ke hore ntho enngwe le enngwe ke na le matla hodima yona. Ntho enngwe le enngwe ke na le matla hodima yona. Naheng ya bo rona ya Lesotho re na le borena bo boholo, re na le tona kgolo, re na le matona. Wa tseba ke o jwetse batho ba o kaofela ha ona le a le mongana le matla ohle. Le ha e se le morena e moholo ha ana matla ohle. Hona le mo e reng ha ntsa yebe matla ha ya fella hona teng. Ha o etswa melao parlamenteng mono ho latela mofuta wa puso o re buswang ka ona, o jwetswa fela ha molao so fitile hore ntate motlotlei molao ko ona o so bile o tempetswe ke mang? Ile yena ka hodimodimo. Taba yeo ke bopaki ba hore le ha ana le matla empa ha ana matla ohle. Mme ho latela mefuta ya mebuso e sebetsang lefatsheng mona, ha hona motho ya neuweng matla ohle a ka retella. Hobane ka re le ha rata o bola motho a mo tshwara fela mosela ga ke rona le matla ohle, ebile motho ya nang le matla ohle ha ana tokelo ya hore a ka botswa hore na o ntsa etsang. Morena Jesu o fapane, ena hore ke fuwe matla ohle, ebile matla ana hore o a fuwe o a bontsha hore na ke a fuwe kae le kae. O bontsha barutwa hore matla ke a fuweng ke a fuwe lefatsheng, ebile hape ke a fuwe le hodimong. E le hore a se matla a hore reng ha fihla kae kae a fella, ha fihla kae kae a fella, empa ke matla a tsweleletseng. Baratuwa re tsamaya le Jesu ya nang le matla ohle, mme matla o a hae ha sebetse lefatsheng fela, le hodimong matla ha ya sebetsa ohle. E le hore ha o tla ho Jesu o re Jesu taba tsa lefatsheng di nkakile, Jesu o kgona dintho tsohle tse lefatsheng. Ha o re Jesu le hodimong moo ho jwang na o ke wa mpuella le modimo taba tsa ka tsa loka. Jesu o na le matla ohle a hore a ka etsa taba tseo tsohle. O beuwe e le mmuelanyi pakeng tsa rona le modimo, mme ya beuweng e le mmuelanyi pakeng tsa rona le modimo o neuwe matla ohle le lehodimong. Morena Jesu o na lokela ho bua polelo ena a kgodise barutuwa bana ba 11, hobane wa bo 12 e leng Judas Iscariota ya ileng a rekisa Jesu disentjana tse 30, o ne sa ipolaile ka lebaka la ho ipona molato.
o na lokela ho ba kgodisa e le hore batho bana matswalo a bona a kokobele, hobane ba ne ba ipotsa hore na maemo a ditaba ha le ka tsela eo a leng ka yona, eo re mo tshepileng e ka o tla re siya hantle ho tlo etsahalang ka rona. Ba ne ba utlwa ba feletswe ke tshepo ya bona e fokola, ho latela hore batho bana ba tsamaile le Jesu, mme ba re ka nnete ho latela tseo re di boneng re kgotse ho yena monna enwa. E ka re ka dula re tsamaya le yena ka nako tsohle, a se ye kae le kae. Fela monna eo o ne a lokela ho tsamaya, a bile a ba jwetsitse hore ka kgona ke tsamaye e le hore moemedi a tla tseba ho tla. Okay, Morena Jesu wa keta bua ditaba tsena o ba rutua, a ba beha hantle, a ba jwetsa hore se ke be la tshowa. O tla mantsweng ana a re yang ke hona ka lefatshe lohle, yang ke hona ka le ditjhaba tsohle, le ruta ditjhaba tsohle, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. O re ke tla ba le lona, ebile pele ho mono o re le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Ke tla ba le lona ho isa dipheletsong tsa lefatshe. Letsatsing la kajeno taba eo re kenang ho yona e leng verse 19, e leng yona mokokotlo wa ditaba tsa rona tseo Morena Jesu a di buang, moo a neng a roma ba rutuwa, moo a neng a ba siela thomo ya ho ya ka lefatshe lohle, ho ruta ditjhaba tsohle, ho kolobetsa ditjhaba tsohle. Taba ena jwalo ka ha ke tjhulo hore ke yona thomo ya mantlha yeo Morena Jesu a e sietseng barutuwa, mme barutuwa bao ba sietsweng taba eo ke bona batho bao e leng qaleho ya kereke, e le hore taba eo Jesu a e sietseng barutuwa ke taba eo Morena Jesu a e sietseng kereke. Mosebetsi wa kereke ke ona o ka hodimodimo, e yang ka lefatshe lohle, le bolelle ditjhaba tsohle, rutang ditjhaba tsohle, le di rute tsohle tseo ke le laetseng tsona. Ke yona taba ya mantlha, taba e kgolo ya kereke. Empa ka bomadimabe ntho e sehlohong, ntho e kgolo ho bonahala e le yona eo kereke e beileng ka moraorao. Re nkile dintho tsa mantlha ka fihla ka di beha ka morao, ya ba re nka ditaba tse senang taba, ya ba re di hloma ka pele. Baratuwa, ha Modimo a ntse a re thusa, ha Modimo a ntse a re tsoseletsa, e ka kgona re kgutlele metheong, e ka kgona re kgutlele mo re wileng teng. Bebele e bua mantswe ana e re e ya leke le botsa ditsela tsa kgale, e ya leke le hlokomele mo le wileng teng, ha re lo botsang ditsela tsa kgale, mme re qale hona mono. Kopa bua ka kereke matsatsi ana. Kereke matsatsi ana le taba ya mantlha, taba ya bohlokwa e kgomaretse dintho ka bomadimabe, ke dintho tseo boholo ba tsona ba iqapetseng tsona, ba kgomaretse dithuto tseo ba itletseng ka tsona. Wa tsana ko bane o ntshwarele ntate moruti, ke hobane ka nako tsohle batho ba sheba dintho tse ka bang lehlakoreng la bona tseo ba ka jang ka tsona.
mme ha motho wa nka taba ena e reng yang ka lefatshe lohle le bolelle ditjhaba tsohle e fang kgedi le ba kolobetse, o utlwa o sena mokgwa hore a ka ja mona. Mme ha utlwa hore ha ona mokgwa hore nka ja mona, o batla dintho tseo di ka mo jesang, mme ditaba tse ka mo jesang ke tsona tsa di nkang le taba tsa mantle. Motho e mong le mong it's normal, ha se ntho e le mohlolo. Motho e mong le mong ha sheba ditaba, wa sheba hore na ka ho yena di tla di sekame ha kae, mme ha bona hore taba e sekametse ka ho ba bang, le hore na ke taba e sa etsuwang ke yena, o sebete sa hore a e sekamolle a e shebise ka ho yena, a ka mpa e roba ha ile fela e ka sheba ka ho yena. Matsatsing ana dikerekeng mona ha o rutwa dintho tse rutwang haholo, o shebe kerekeng e nngwe le nngwe ha ona sonta se fetang ho sa ka rutwa ka hore batho ba nehele. Ene ntho tsena tsa bo hore batho ba nehele, wa tseba ke ha nngwe nkileng ka utlwa Jesu a bua maleng teng batho ba nehela, ebile a emepela kotlolo sa monehelo. Ya ga batho ba keta o nehela, ya ba hore shebile batho bana ba ketang o nehela, ya ba hore nkgono eno o nehetse ho le feta kaofela ha lona. Ke ha nngwe Jesu a kileng a etsa ntho eno, ka morao ha ka etsa ntho eno. Ha ona mohlang Jesu a kileng ntate moruti nthuse, ntate ke dumela hore ke sa le ngwana ke hloka tataiso, jwale ha ke le ngwana o ntataisa ke tla ruteha, empa ho baleng hwa ka hanyenyana ha ke so utlwe moo ehlile Jesu a dutseng fatshe le barutuwa ba hae a ba rutang ka ditaba tsa menehelo. Tjhe, ka nna ba ke so ba le bebele kaofela, e ka nna ba ntse ke bala pakeng tsa mela, ke tla thuseha le teng mono, ke motho ya rutehang. Empa bommadimabe ke hore dintho tse senang taba batho ba dinkile, batho ba hlahile ka dithuto tsa bona tse ka etsang fela hore di be lehlakoreng la bona, tse ka etsang hore fela di mpe di ba kore molomo wa ketlele o ko shabe ka ho bona. Wow. Mme tsona ditaba tseno ke tsona taba tse nkuweng le tsa mantlha. Ka nako e nngwe ha ke mametse radio ke feta, jwale ke utlwa motho e mong eo e leng moruti a kene radio, ha kene mona a bua ka mehlolo e kerekeng ya hae, a bua ka lebitso la hae, e re le batho ba kenang mono e ntse le fela papa, e ntse le fela moruti wa ka, ke re nonsense, nthwena ha se e fang kgedi, ke nonsense ntho eno ya bona, ha se e fang kgedi ntho eno. Ho ja o lampa ya fela mono wa ga o ko mphafeng, ha o le ka sita o mphafa se kene radio mo fela ke le kopa phuteo, ke kopa le o mphafa ke fihla mono, e ga ke fihla mono fela be ntse ke re me a bonolo ka reng ka nna ha le na re metsing, o ka etsa legata jale o ka reng ka nna. Ntho eo ke yona taba e entsweng ntho ya mantlha, ene ka bommadimabe le phutheo e rutuwe batho. Tsela eo maphutheo a lwanelang baruti ba bona ka yona, ke ne ke tjho ke re ha ba ka lwanela Jesu ka tsela e jwalo, re ka le hodimong kaofela. Wa ema moo wa bua ka moruti wa bona, ke re le tseke ya re tsebang hore yena na ke motho a thotseng, ke re wa ema o ka tseba ho utlwa ho wa bua ka moruti fela o tlo bona. Why ho entse jwalo? Bonnete moruti hobane le entse jwalo? Tjhe, ke kopa ho di lesa. Taba ya mantlha e entswe taba ya ho qetela. Ho ja batho ba rutuwe hore a ko emeleng lebitso la Jesu, e re ha motho e mong a hlaka nkana ga ntshwana ya Jesu nna ke utlwisisi, ebe o ema o no thotse tu ha o phamisa hlao re he ngwaneso taba ena e bohlokwa o mpa o se bone, a ko e leke o tlo bone boleng ba yona. Jwale ha motho a hlakwana a bua ka taba ya Jesu a sa utlwisisi, mopholoso o thola tu, empa ha o ka hlaya kwana wa fitla bua ka prophet wa hao, a ka o ja ntso phela. Ha re tua baka modimo a re thuse, e se bile ka re hloile bo prophet,
se bile ka o papa e se bile ka hloile bo apostole wa tseba ke ba rata lerato la Fabia Jo ebile ke rata lo profeta ke mpa ke se mo profeta fela bua nnete ke rata o profeta me ka nna ba tsatsi le modimo tla nketsetsa ka mohau e tla re ha ke eme jena nke ke profete empa ke utlwa ke sala ka tso profeta dijo tse batho ba di jeleng ke utlwa ke sala ka tso profeta difuriji tsa batho ke nne ke re 3 tomatoes ha ke la ka tso profeta dintho tse kang tseno haeba ke tsona tseo ka tweng ke di profete o ele ke a hana ha nko re nke ke bue lentswe la bophelo le ka matlafatsang la phedisa motho lentswe le kgalemang le ka kgalemang motho ke kopa go khutla tabeng tse matla Mogana Jesu o bua le barutwa ba hae mona hore yang ka lefatshe lohle o re le rute ditjhaba tsohle le ntse le ba kolobetsa Mogana Jesu Kriste ya go ya hona barutwa ba ka re batho ba rongweng re batho ba rongweng o tla utlwa bontate moruti ya ba apere dibaki ba fasitse dithai ba bua ka di-calling tsa bona. God called me, I'm a man of God who's called. Le tsela yeo ba e buang ka yona fela o utlwa hore ke batho ba kgetheileng mme o utlwa hore batho ba o modimo ba entseng hantle hakalo gore I'm a man of God. O utlwa tsela yeo ba e buang ka teng o utlwa hore batho bana e hlile taba ena hele ba enka le taba ya mantla gore o bone hore e hlile ha ba e bua jalo ba wa utlwa o le mosesane le wena mane ha o se man of God ha o se gore ho latela tsela ba e buang ka yona empa re go jwetse ha ona phapang pakeng tsa rona le baruti bana ba ileng the man of God. We are still all the men of God. Ha ona phapang pakeng tsa rona le batho bana ba ipitsang ka di-title ba ipeya mona le rona re ntse re le mona re batho ba bitsitsweng ba kgethilweng ke modimo mme modimo o kgethile ka lebaka modimo o kgethile ka lebaka modimo o romme bophelong ba hao o jere thomo ya modimo ka go wena le hore na o ka tingwa mmaikona o ko tlema ka mona le wena o ko hlaisa hips ya hao empa ke batla ho tsebisa o motho ya kgethilweng ke modimo ebile o yema mona ha o re ke kgethuwe betere e ka nna ba ke mpa fela ke rata bohlale o motho ya kgethilweng ke modimo mme modimo o sile thomo ya hae o sile molaetsa wa hae ka hare ho wena nna le wena modimo o re sietse molaetsa mme molaetsa wa hore e le boikarabello ba rona kaofela e yang ka lefatshe lohle le go tedi ditjhaba tsena modimo o bitsitse ha o hloke go be modimo o bitsitse bone o lo apara ba ke go leta tse motsu modimo o bitsa ntso o tenne 6 packet ya hao o le ditedu ntate ebile o fasitse nyeo ya hao molaleng modimo o bitsa o ntso le jwalo kana go nngwe re dumele hore be motho o bitsitswe ke modimo ke hore a hlae a le makoko bathong rona re le ba sesane ke makoko go tloang ka kae o nna hana ke se ke entse makoko hore na e ka ba ntho jwang ke tsamaya mane ha o hloka le jwalo o nna hana ke sentse ke re brother ntlhakolele mo o nna hana ke se ke le jwalo ha se dintho tse hlokahalang hore be modimo o bitsitse taba ya pitso ha se yona e fang batho masiba empa ke taba yeo batho ba e utlwang ba lokela ho enka ile mohau wa modimo ebile ile mosharo o ka re modimo ha ga batho ba le bangata tje ya ba o so re nna ka nnete na ke re ntate ho ja wa kgonea ntate mo ke re ho ja wa kgonea ntate ke ne ke tla hana o ema mona gore ke ne ke tla itulela ha ka kwana ebe re fella ha ka kwana le bana ba ka ba ntse ba ntlha hodimo ba ntheosa gore swanke bonke
ke kgawane ditaba tse kang tsena, empa ke kganna ke ntho Modimo a itshetseng ka hare ho nna. Modimo ntho a itshetseng ka hare ho nna ke yona e nkgannang. E hana ke re ke kgutsitse, ke re ke phomotse, ke yona e tlo nhlohlotsa le pele batho ba tjho hore o phomotse. Modimo o bitsitse, Modimo o bitsitse, mme o bileditswe thomo e kgolo. Ke batla re tlo bala ditaba tsena, ke batla re tlo bala ditaba tse. Okay, ho thwe le ruta ditjhaba tsohle. Mamela le ruta ditjhaba tsohle. Mona ke tlo qoka jwale. Ha re fihlela taba ena ya ho ruta, motho ya rutang ke moruti, motho ya rutang ke titjhere, mme motho a keke a fetoha moruti a saka a rutwa pele. Motho a keke a fetoha titjhere a saka a rutwa pele, a tataisa a kwetlisetswa hore a tle a kene botitjhereng. Pele motho e ba moruti kapa titjhere, o qala mane moo e leng ngwana konyana, mantse a rutwa letere ka letere ka letere. Mme motho yena re na le tshepo hore o tla hola jwalo, a ye stageng se seng, a fetele ho se seng, a fetele ho se seng, a fihle high school, a fihle tertiary, e be qetelle le motho yeo ka nqane e se le motho e re ka reng professionally you are a teacher. Re na le bothata ba batho ba sa batleng ho kala morao, ba batlang ho kala dintho ka ketellong. Dintho tseo ba di etsang, dibaraso tseo ba di etsang, o tlo ruta jwang o saka wa dula fatshe wa mamela titjhere e o ruta? O tlo rutang baba? O tlo rutang? Ho ngwane o ha tloha primary yena fela o sa bile a re nna ke kgathetse bile he wana ya ko wa ba want to be a teacher, o se bile le a teacher. O tlo go rutang wena? O tlo go rutang? Ke yona bosabana bona bo re bo bonang ka ntle ka bona ba batho ba ntse ba reng ha ba ema mona e re ha bua mona o tlo hore banna we motho ya o tswa ka eo na o la ka rutwa na o la tataiswa. Ha ke tlo kena tabeng tseno tsa bona, ke a di tlohela. Ntho re buang ka yona mona ke ntho e bitswang borutuwa. O keke wa ba morutu, o keke wa ruta ba bang o saka wa rutwa pele. Jesu o tsamaile le barutwa dilemo tse 3 kaofela ha tsona, mme dilemong tseo tse 3 ebile bana ba tloha ba ya leveleng e beterenyana, ba tloha ho fihlela qetellong a re e se le lona jwale ba etsa mosebetsi o ke nentse ko etsa. Ke a le siya. O hlokomela go ba rutuwa ha morana Jesu wa tsamaya, ba ne ba lokela ho etsa hantle ntho Jesu a entseng. Jesu o entseng o rutile, Jesu o entseng o entse mehlolo, Jesu o entseng o fepile batho, mme batho bana ba salang ba ne ba loketse ho nka mosebetsi o tshwanang hantle. Lo ba rutile ba o tswellise pele. Qalong ba qadile le ba etsa dibi bo Petrus ntate bo Simone morajona ile ba etsa dibi le batho ba ipherelang ba sena taba le Modimo, ba tjheya ditlhapi a nnete. Ka tsatsi le leng Jesu a fihla, Jesu a sa fihlile ka nnete a re morajona latele. Ya ga mo latetse ni Petrus a ga ai morena o batlang ho nna ke motho a mobe. Ba etsa dibe ka hare bo dentse o qosa. Baratuwa baka re nke re ho lona re bileditse ho ba ba rutuwa, mme ba rutuwa ke batho ba rutilweng ebile e fela ba ruteile. Ha ba qeta ho ruteha le bona ba yo ruta ba bang. No, ha re atlela ke rekeng fela hore re tlo mamela
motho a le mong ha tlo bua ke ta o bua mo lebentse re fela ebe ga tswa re a tsamaya ebe taba tsa rona di fella moo. Nako eo ne ngo pholoswa o utlwa efangedi o ile wa sokoloha akere ke stage se qalang seo re qalang ho sona sena. Mme ha motho a qeta ho dumela ha a qeta ho sokoloha o lebeletse hore ebe modumedi. Motho a qeta ho sokoloha tsana ho jwang ha a shwa hore ehlile ke pholositswe a ka pholoswa tsatsing lena phamisa matsoho ka ke rata morena Jesu ya ba o sane o futletse dibeng tsa hae ke boemo bo a leng ho bona a re tshowe ke stage seno sa hae. Makare o seng ha keta ho hlatswa bana ke a ba tswa ba mata ba o pitike ka ntle bohloko ba nna bo utlwile fela tsana o entseng o mohlakotse ngwaneng hobaneng o sa molahla hobaneng o sa motlohella fela o mohlakoletse ntho e tshwanang eo motswadi a e etsang ke ntho e tshwanang eo modimo a e etsang. Ha modimo a keta ho hlatswa ba skoon e ga o tlo fihla go pu ka ga digetse lona o kena go bodikelele ka moriri a fihla o inole e ga keta o inula ba re o bo bona go banna ebile ka ga ke mobile o fitisa pele ke hlatsuwa ebe modimo ha o lese ebe modimo wa nka hape o boetse hape wa o hlatswa le go bane re ntse re le mo hobaneng re le mo hobaneng ke le mo ke mona hobane modimo a nkentse jwalo tse ke ta o pholoswa ke re ke utlwile efangedi ha ke tloa mono ke furalla mono ne ba ke lebetse tsa efangedi ke khutlela dinthong tsaka ya ba modimo o ntsa mpheletsa a nkuka khutlisa hape ntlhatswa hobane ke modimo o sa leseng motho ke modimo o sa lahle ntshepa ho batho ke ba pholosa fela ba o re motho a kala go ana le bona o utlwa ba monella satane modimo ha nne le motho satane never modimo ha khese ke kwala machine modimo never a re khesa ho ja modimo wa khesa re ka be re le khest ka fela go ebile o ka bo sena moruti in fact che ha ke tsebe na temo go ditjana gona ena ka ba le ka empa ke re nna ho ja modimo ke modimo ye reng ha le kabana a ba o nella satana ba o khesa ka be re le sio ba bohle ko inahane le wena empa modimo ha o khese batho modimo ha o lahle motho o phiella motho le ha motho a se a sukudisa ke modimo jwalo. Okay go bane modimo na le tshepo ya go tla hola ka nako ye nngwe mme o holeng wa hao phoso tsena tse ntso di etsa tsena di tla fela ke na le tshepo ya go bana bano ba ka batla hola mme ntwena ya go ba keta o hlautswa ba theka ntle ba ipitike ba batla hola ba ke ba fihle be mo bo tla ha keta o hlapa e re la ho fihla le go lenyana fela re he le go le nketsang he e seng ke hlapile ha kana kana re lokela ho fihlela boleng bo jwalo re le bana ba modimo. Haeba o no le boleng bo e reng ha modimo a keta o tshwarela dibisonta mantala la borao la bone la bohlano o di tseka ga ba e kholo empa ho ke o fihla stage sa o ka reng ke motho ya hodileng ya ke motho ya dumetseng ke motho ya hodileng e re le ha o keta o etsa sebenyana fela le se senyenyana o go satana o ntloela hampe bibele ke na hlola ke se etsa ke maemo a kholo a okay motho ha ntse a tla holwa o ntse a rutwa mme sepheo sa ho rutwa ke hore motho enwa le yena a tsamaya yo ruta ba bang. Tate moruti Jesu o re ho ba rutwa ba hae le ba rute tsohle tse ke le rutileng tsona. Jesu o go ba rutu le ba rute tsohle tse ke le rutileng tsona. Ha o ka bala efangedi ya Luka kapa di efangedi tseo tse ding, o tlo fihla moo Jesu a reng,
Ho na le nako Jesu a neng a bua ka ditshwantsho batho ba bokane mona ba le bangata. A bua ka ditshwantsho, a bua ka setshwantsho, parabole. Ira batho ba khitlana ba gana o le ka o reng? A ba itsamaela fela nka ba rutuwa ba tsamaya. Ha ke ta fitla ba tlhalosetsa go no. Ntshena ke ne ke re. A sile bane ne ba itshwere dihloma tsa tsebe rona ho no le ka o teng. Jesu na qeta nako e ngata a ruta ba rutuwa. Mme o ba rutile ntho e nngwe le e nngwe. Wa tsaba ba ruta le hore le neuwe matla. A ba ruta le hore le neuwe matla. A ba ruta le hore le tla etsa le dintho tseo ke sa di etsang. Mehleng e re phelang ho yona, batho ba hore ba tshepetseng hore ba re rute tsohle, jwalo ka ha lentswe le laela ha ba re rute tsohle. Ba re ruta karolonyana ya dintho tse itseng, tse ding ba di pata. Wa tsana hobaneng ba bua mantswe ana ba re tsena ha le a lokela ho di tseba. Di tsejwa ke baruti fela. Ho na le thuto tse baruti ba di tshetseng ka mo, ba di kwaipetse. Lebaka ke hobane ha ba ka ba re ruta Mosotho o re tsebo ke matla, ha ka o ruta o lo bona maneng a o hatella ga mare jwale o ntsong hata ngata. Lebaka leo batho ba sa ruting dintho tsohle ka kerekeng, ba ithutela ntho e le nngwe fela. Modimo tla le hlolofatsa fanang ba rutwa ntho e le nngwe fela, ba sa ruting dintho kaofela. Ke hobane ha o ka re ruta tsohle hore re neuwe matla ntate moruti, re tla utlwa hore re lekana le wena. Yes, re tla utlwa hore rona wena ra tshwana ha o so ka la o re neuwe matla re tshwana le wena. Hobane ntho eo Jesu a neng a e bua ho ba rutuwa, ha re le lona le neuwe matla, ke hore o na re ho bona le ske la sheba nna kalokalo la nana hore ke hobane ke le Jesu lona le na thuso. O na re le lona se teng ka rona, se teng ka ho lona. Ntho e teng ka rona Modimo o neile yona. Kereke le neuwe matla. Mamela ntloela ngo letsetsa baruti ba le mahabona ba robetse. Stop it. Ha o tlo letsetsa ke kopa o ngapelle. Please. Etwel. Kana mo letsetsa ga gabela phone ona di mo di kopa go gapela. That's good. Lebaka ko baneng o neuwe matla. So batho ba thetsitswe. Batho ha ba thetswa, batho ba nanang hore ba na le tlolo. Ba anointed men of God. Ba entse masiba tjena, ba tshirile bana ba bang. Le ha ba re ba nyagela, ba batla ho iponela Modimo. Ba kote, ba khutlisetsa morao. Batho bana ba qetella ba beile tshepo ho monna enwa a le mong enwa. Mojini o so le Jesu, o so ja ga kereke kaofela. Ba shebe wena fela. Re tlameha hore o le re ke go tharisela wena o Jesu. Morena Jesu o re, he lona bana. Batho bana le ba rute tsohle. Se ke le rutileng tsona. Wa tsana tsohle di kenella le hore le tla etsa mehlolo e fetisang eo ke entseng. E le hore ntate moruti Petrose ha ne o ruta batho bana, o ne a lokela hore ha keta o etsa mohlolo, re tisa ha se keta ho huela hodima motho wa fola. E re ha batho ba makala ba re he banna a ba kokobetse a re le tla etsa ntho e fetisang yena eo ke entseng, hobane Modimo o le neile matla. No skela makala mehlolo e ba ruti ba e etsang. They are not supernatural, they are normal. Ke batho fela, ke banna fela ba motseng, ke basadi fela ba motseng ba itshwanela jalo ka banna ba bang le basadi ba bang. Answare. Ba tsa baruti ba re timmetse bo ho fihlela boemong bo batho ka ra kereke ba senang tsebo. Tse ding tsa dintho ha di bua a ke re le utlwe hore o bua fela
le utlwe ke motho a ipuelang fela. Okay, tsela eo e leng motho ya buang fela a bile a buang ntho e nngwe le e nngwe ho sena ntho ya e patang, ke le sebele taba eo e beile baruti ba bangata tsietsing. Last time mona o ile ka taba ya baruti ba di sofa ba dulang di couching ka kerekeng ha rona re dula tulong tsa di plastic tse batang. A bua ka baruti ba jang di biscuits ka kerekeng ha rona re sa nwe le metsi fela. Le ha ba nwa metsi mona ha ba nwe ya pompong, ba nwa metsi yana bottled ha rona re inwella pure metsi ya wasa fela. Taba eno e entse taba eno. Okay, ho bua fela wa hae ho beha baruti ba bangata tsietsing. Wa tsana hobane ke hobane baruti ba kgopo ba timme batho maphutheo nnete, ba ba timme efangedi, ba ba jwetsitse hore lona le mohatleng kwana rona re ka pele re pela Modimo. So ha le batla eng kapa eng e Modimo a le hlokang ho Modimo, le ne le re neletse rona re tla e fetisa. Ena meleko e jwang fela ha ba fetise lo fetisa, ba jale melaetsa. Alléluia. Chapelle Mogara Jesu maso. E ka rata jelelwa le rona Mogara Jesu a bokwe. A go chapelle monnene wa Modimo maso tle batho ba Mogara. Mogara Jesu Kriste a boko haholo. Re lebile ntate Modimo. Shebang le fuwe matla. Le fuilwe matla. Modimo le entse jwang? O le neile matla. Amen. Temanena e phetlileng yena ere ya ba Jesu wa atamela. Wa tsana wa atametse neng? Verse 16 re barutwa ba 12 ba ya Galili ya thabeng yeo ba elaetsweng ke Jesu. Batho ba fuwa matla ke batho ba ileng thabeng yeo ba elaetsweng ke Jesu hore ba ye teng. Hona le batho ba sa batleng ho ya thabeng ya Modimo. Ha Modimo a re ba tswele mona ha ba batla ho ya mo Modimo a reng ba ye teng, ba batla ho ya mo bona ba ratang teng. Sheba ha o sa mo Modimo a batlang teng o keke wa thola matla a o Modimo a fang batho ba ileng thabeng. Amen. O loketse ho mamela Modimo o ye mo a reng o ye teng. Mamela verse 17 re ha ba mmona kae? Mona thabeng mo Jesu a itse ke tla kopana le lona thabeng mona thabeng ya Galileya. Ha ba mmona Bebele re ba mo humamele ya ba bang ba ya Dauda ba belaela. Hona le batho ba tlileng thabeng ya Modimo mara ha ba fihla ba Dauda Modimo. You will never see the power of God ha o le motho ya belaela matla Modimo. Dumela hore o na le matla, dumela hore o ka tsosa bafu, dumela hore o ka rapella batho ba fola, dumela hore o neuwe matla. Amen. Ntle le go nthona o idumele yena e ke ya sebetsa ka re wena o lokela o idumela pele. Ha o keta o idumela ebe o e practice o so e bone e sebetsa. Ha o kopana le batho ba fula mosebetsi o ba shebe o re ka lebitso la Jesu ema o tsamaye moruta ite o etse ka bosa sa tsho o etse fela. Dona e hloke batho ba emetse go fara ise ile tla rapella batho mohlang ke itse le ba rapelle. Sheba o ba rapelle la o sa thu ba rapelle o go re ke batla o shebana matlana ana le bokgoni e ga ha mmona hore o a kula ngwaneso ka lebitso la Jesu ema o tsamaye hona le Modimo ya o kgonang. Amen. Ke batla sonda setla ke mo kwa mapaki a batho ba reng thena ya Modimo ke e bone e sebetsa mosebetsi mo ka ke bona. Sheba ha eba o thothata o no ba tsoma motse mono ha go tho ngono manye wa kula o go mo etela fela go ngono tu kwa ho thontso kula she o tlwella o tata mo tlotsa ka Jesu ka morao o go ngono ku kwa o wa kula mwana ka mangwele na re mangwele ka lebitso la Jesu tsamaya o tla bona matla Modimo. Amen. Ha o tloruzi mona o tlo re shebella fela o tlo bua ga na le matla o tla ba o lo shwa ka matla na ona lona tsoa mamela ya le Roma motse mona ha le tloa mona o kene ngwe ha o ka o bua hope ena wa kula o bona teka le bitso la Jesu re ke rapela ka le bitso la Jesu fola ke mo gore o sena motla ke bitsa thakolo tsa batho ba kula mona o tla fona ke tse ke gela ka le bitso la Jesu wa kula.
maoba bosiu ebe re ntse re ja ha re ntse re ja ebe o sa tlohella dijo o sa kwaleya moya o sa hlajwa ke ntho a sa etsebeng mona e mo kwalang moya ke se ke tlameha ho mo kakasa ebe nneng ke a hopola hore na le itseng ha le bua le rona ya ba nneng ha ke letse ha ke re le thobaneng ke tlameha ho mo rapela a fola ka rapella lento la ka le neng ke se ke sitwa ho tsamaya ka lona ke hloletse lo tla kerekeng a fola ke le ba thuto ya Ntate Jane o mphamisitse haholo le re phamisitse haholo shapela magana Jesu matso re sita lo ya di honeymoon le basadi ba rona mona ke ntwe na lona ntate moruting rapella mehlena ka fele phone ena ka kyala palaka le nna ke batlang ke shebelle dintho kwana le bana ba ka se ke sa tlo go tlang letse tsa ntse gore ntate moruti ko bathapelo. You have power. Mamela mofuta ona wa matla ona o mogana Jesu a reng ke neuwe matla ke matla a bitswang exousia ke matla a ho etsa diketo ka mogho ratang ka teng. Amen. You have power. You have power. Twela ho nka metsi wa be pela radio ho moruti a radio kwana a ko nke metsi ana o ko a fena ngwana no ha ngwana twe ka lebitso la Jesu ema o tsamaye. Amen. Hallelujah. Bana lo ga ka di oli tsa di 250 tsa bashanyana ba di rekile Shoprite sheba o na le matla ka wena ka mona o na le matla o sote for matla Shoprite o hloka matla a thowang ho modimo ha eba o ile thabeng ya Jehova. You need that power. You need that power. Amen. Ha eba o ntsobela hela rona le matla sheba dumela Jesu ha o sa dumela Jesu ha ona matla o tla bo she o ntse le skepe sele sa bodimo. You have power. Le na le matla ka lebitso la Jesu a gore ke na le matla ka lebitso la Jesu ke na le matla ka lebitso la Jesu ha ke tsebe na o kgathatswa keng mara o na le matla a o laela ntho e tsamaye. Wata kana go mo kwetse bo fela mohla o ka ukula fela ha o ka ukula o se ba ithapella o tsamaye mo tsemmona o batla ona ke ma kula ha o fitla hore o go thoba kula ka lebitso la Jesu ema o tsamaye ha o keta mo rapella fola o advertise tse modimo wa hao le tsamaile le kereke le sena matla le sa etse behloro le sa etse letho ho fitlela le sebetsana fela lo confront ba ntse ba etsa mehlolo ka ntle go tswa ntse ba etsa mehlolo mona ba jwetse batho sheba ka go tsamaya go etsa mehlolo ha ba keta o yetsa ba tla o botsa na wa yetse ka matlafi e bo re ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Bona nna go eo Jesu ana sa bolele fangedi ha fitla o mahlo a hana a mobule mahlo ha mobule mahlo ga ke tla o latela ho se bo yang teng na ba ka latela modimo wa hao na ona le mata hore ba ka latela modimo wa hao. Amen. You have power. You have that power. You have that ability. You have that power. Ona le bokgoni bo dumela matla a modimo. Shapela magana Jesu Kriste matswana. Ona le matla now ka magamata ho thushele le baruti ho fitla nako eo re tlameha hore re ke re tla o ipata ka morao a re tla baruta ba tla fola pele a go bontshe matla a modimo pele ba ke ba fola sengana papadi ana mantwane ana o tsama o ba pesa lamba tsa ha hore ba tla cha ha o ka apara pena go tla matla a modimo tla utlwa so ntlo sha re a hlokiana go hloka etsang diphetho wa batho fitla e mong kae o nkile nyeo mono o nkile ketlele mono o tlo bona ha o e sheba o tla utlwa so tsekela o tla utlwa ha re batla matla a tsekidisang batho mara re batla batho a batho matla re batla matla modimo ana mantwane ana a tsekidisang batho ana ha ke a hloke ha re batle se ka matla re batla matla modimo. Jesu Kriste ke morena busana
Ya, lebitso la ka ke Jeanette Thabang Mosraiso. Jwalo ka ise ke tshilo re tswa tshebeletsong eo ya Kingdom Agenda in Christ. Ha ona ntho nngwe re iphusha lefatsheng lena, re phusha agenda ya mmuso. Ya. Batho ba phusha di-agenda tsa bona ka ntle ka bona Mosraiso. Ha o bona batho ba tsoha hoseng motshehare mantsibuwa, hona le agenda tseo ba di phushang. Le rona re phusha agenda ya mmuso wa Modimo. So kopana le rona re sebeletse Modimo mmoho le wena, re phusha agenda ena ya Modimo re le mmoho, re hokahane, re a kwana. Ya ya tshebeletso rona e kenella hona mono Village Gate mo mmile wa Naledi le wa Hatsosano di arwana teng. Ya speed hampo mono e ka onka tsela ya Hatsosane hona mono ke mantho ba bedi fela ha o tloa junctioneng eo ya Village Gate, o tsenela right e ka o ya Mtimposo Primary. Ha o keta o kena mono tla o kwa setse di duma sekolo mono se botsa fela na sekolong se kae se bitswang Elevations High School. Ke sekolo sa rona hona sebeletso mo Mosraiso. Ha re kopana le wena sonta se seng ka hora ya 10 hoseng. We are pushing the kingdom agenda. Ya Christ.